Man ko para tong Jingduwai nagabenda ka Jingdumu jong auxilia karsutun ba indo kasuka sign Duwai nagabenda Benedict Bianchi bang nagabenda ka Pynkoit Jinghiam Duwai nagabenda Risphalang Nongrum banlight na ka Jimpang ka Jingshitom Duwai nagabenda Emdor Itrang Suchiang ba idon hapadeng ke Jingshitom ba utrai unang kun Pynkoit yai Duwai nagabenda Ka Iing Ka Sem ba Michael Dubai ba kong biang dalin karwanlang ba ka Jingkarku ka Jingai baro halo jongki Duwai nagabenda Hundi Mary Marvain ba idon haka hospital ba utrai unang Pynkoit Pynkia yai Duwai nagabenda I Philomena Nongstoin badon hapadeng ke Jingshitom ha hospital Duwai nagabenda I Ka Jingduwai bam juga mention jongi bahun walang bad litam Mary walang Duwai nagabenda wan shailang lingkoi ban light nagajimpang ke Jingshitom Duwai nagabenda ka mention jongi dianglin nongbri Jojo nombri Alangsius nombri Haban Joplong Karsanti Helena nombri Paulus nombri George nombri Julius nombri Michael Sion Kinshi nombod Duwairu nagabenda ki admission jongbun kikina banyo ki admission ha knehu pautrai unangkarku kardo Kanamba lights pa la kundi, lights pa la kundi. Koperatong in Sngewbha yau trai haganega sngi ka pra jonga jimpen kre jongi nagabenda ka sngi ka jonga Maria Theisotti bad habangila stang ya ganega jimpen kre ngila on kaneka lang jimpen kre pra sngi daga Jingduwai daga Jingsha Jingit daga Jingduwai kerpang Shaka Maria Theisotti bangila poi shaka sngi ka pra mendaga sngi la shai ka dega sngi ka jonga Maria Theisotti nginang kerpar lempa kanega Yukrish Bakhuid nagabenda Ka Jingai baro ki bangi trang banyo lempa Ka Jingai side lem jongka tenginang pan ya Ka Jingai kerpa na ka kami baneng jongi hakane ki Yukrish Bakhuid ha kerteng uppa baru kon baru men siyam Bakhuid amen Ka Jingai jongo trai jongi Jisu Christ bad Ka Jingai jongo play lembat Ka Jingai sulak jongo men siyam Bakhuid kindon ranka bat pi barra ranka bat
ko himen ko para tongin sange support ban pan map naga benda kilai kilai jongi u Paulus Bakhuid pen kan mau yangi ban ya im badu Chris ban ya im badu Chris kalong ban long kum u Chris ban priang pura ya ga jinglong jung ya ga jingkoi jung ya ga jingisne jung ya ga jingsuk ka jung ka jingngeit ka jung ai try unam pen sulai ingi minta daga daga jinglong jung Jisu ha ka jingim jungi nadu kle hadu ke jan naga Dohnud nadu kamit siam jungi ha ka jimbo jimbar ka jungi ai try unam pen sulai ingi kenapa ngin laik na baru ke jinge ke jing talak ka bang ya kendu ha ka jingim ka jungi Kotrai Jisu pelong ini kumame iarap ini banya imbat me dah ka bakin tai ke pop para nga pelang au play padon por para pan happy ko himet ko para pan laptop shipun dah ke jimka dah ke clean dah ke kam dah ke jingle klek dah ke jingle pala janga dah ke jingle pala janga dah ke jingle pala bakrao eja Namar kata nakarpat ya Ka Maria Bakhuid Ka Iing Ka Theisotti ya kiangel bat kirikui pariapi ko himen ko pada banduai na kabenta janga kau try ublay jangi ublay badan board bar unisne yangi barandala mapi ki pop jangi niram yangi shaga jingim bam jika amen. Try to listen, try to listen, try to listen, try to listen, Christo listen, Christo listen, Christo listen. Christo listen, try to listen, try to listen, try to listen, try to listen. To ngin nia Jingduwai ngibu ya bahara ke Jingduwai ngilan baga jing asylum jaga Maria Theisotti ngila duai hakini ki prasni bara daga jing shirhem ayu try unam pensle ingi bahara daga jinga kabangit tran nadu ka Dohnud ayu nam Pynkoit kia ini ayu unam pelong ri belai ini unam pelong ri kuit ini daga bakin daik ya bahara jait ki pok naga jingim jangi Koblay Kendrat Melai haki ringe jame Yaga Jingmane but the Jinkerku Banyailam Barabor ki Bakoi Bakia met but mensiyam To Aiba Daga Jingduwai but Gajing Asylum Janga Maria Theisotti Haga Jingpen Krejang in Agabindaga Sngewbha Janga and Yadabat Bitelendiani Hagarega Parte Shambasa Hadubang in the Poisha Jingsuk Beneng Janga Jingim Laway Nipanyakane Da Ukris Utrai Jangim Amen. Ka Jingmane nagasiti polos sagi kolose kal no baar kerkorban reu terter do kasan to ya im namar kata how Jisu how praise Jisu bukan rat daka mensim kau pilap tiang yahu to sutet batu nang san hu daka wanang klain haki Jingngeit kumbala hikai pi bat Haga Sngewbha kapapura. Hey, sumar an omdon pasukor yapi dakano Ka Jingngeit start pon kapabut
ya kirikom ya thu pateng kibreu kapasyong nung rim hakibor kamariang hau kris hau kris walong breu kasyong ne ka jinglong blai bakura padai mau bala pendap semai yapi dakane kajuk ka jinglong blai bakura mau walong uklik kibor sensyal pat kibor kamariang baro hauru la ot share yapi daga jing ot share wala le daga kti hanre daga jing ot share ukris kabaweng no ya jing ya kamet do nadong shadong ha baptisma la tep lang yapi pat ukris balapin mi paru rengkar padu namarwa kilangit ha kabor blai balapin mi par ya na kabayam pilayap hakapop wat pat ot share ya kado jongpi rai ublai ula IFP kajing im batmai rengkat baru kris ulama pe kipop jongi baro ula pendam no ya ka ai kabayang persya yangi pada ki jingdawa jong ka baro daga bakken thet ya ka patsa ya ka dakiprek halo kading pna kane karukom mulai ula bredno yaki bosen syar pat kabor marian ula tharong yaki haga bapau pat kabaring merau yaki ula yok kaburon jingjok hau kris kane kating terai Yesus daga samshi spa sosan kadang berjuai pras pa ripusan kasam shi spa sosan kadang berjuai pras pa ripusan bagi anak pun Yai kencan burung yamin Kurai kusin jongan Dan keku keteng jongmin Jelong jelong
Nalong kalinti jing shishabat ka jing amdan ban po siya palay tang dangan. Utrai undon rengka bat pim ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburang muli. Te ujisu ulalek kiu shaulum banduwai. Badula pellet barro shimi ha kabaduwai ha uble. Yandala mi kasni ulakot iala kisenran. Badula jit kadar mut na padeng jungi. Badula ay kerteng apostol iaki. Usimon ya uba ulay kerteng Petrus. Badu para jungu Andreas. U Jacob, badu Ioannis, u Philip, badu Bartholomeus, u Mathew, badu Thomas, u Jacob, kun u Alphaeus, badu Simon, ya u Balasin, Bashirhem, u Judas, u kun u Jacob, badu Judas Kariat, u Nongstoin kala. Yenda ulawan kiat na ulum, rengkat bati apostol, u Jisu liyang halaka jaka madan lem badbon kisin ranjungu. Ladon handa upay babalin nabaro ka Judea bada Jerusalem. Bada hadu nadu ki Nongba kapduriyaw tirus bada Sidon. Kilayawan ban Sngewbha iyawu. Badba en Pynkoit iya ki jimpang jungi. Kito ki beshitom na ki men siyambam kuy kila koy. Baro ki paidbang kila persyang kta iyawu na mark born kala mi na u bat kala Pynkoit yaki barro pan. Ka gospel JONG utrai Kohimen kopara bayir hautrai Jisu Christ minin kasni ngila puson Shaphang uwe ubri ubala yakti terkong baru Jisu la Pynkoit bad ngala persyam ban penskautu yapi yaka Jingduwai bad kata ga jimut jang terkong kti mindang yusno u Jisu ula pelut ia kapor jungu baroshimit ha ka Jingduwai badu belai upa jung udang ya keren badu belai upa udang Sngewbha ya ublai upa bad ublai upa ula bersiap ha ka Dohnud jungu ya ka Jingngeit ka bapalat badu belai upa ula betahawu ya ka JONG jang ka Jingwan jungu ha ka ne ka pertain badu belai upa ula pila wan ban wat ya kabalaja. But kohimen ko para habang ipinyade bad ka jingjia kabangala batay Shaphang u siem Rahobam bad Jerobam nilaban yo yi ya shipo tili ki jain Israel kila jatiao don ka nam jongki don ki dakishin jongki namar nadu kapor Jerobam ula yalam bakla yaki ula yalam yaki ban mane yaki blaitao khalalong ka jingstang jong ka jingjot jongki bad hadin ka jingjot jongki har Israel kila dontang arjait Israel Benjamin bad Judah bad menda Jisu ulawan namaru blai upaula payawu ban penim yaki beryu nakapop ban kindi buram yaka Israel sasha sing ban yasngo u Jisu ulajit kadar mod ki apostol kabamot u Jisu ula kongo ya ublay upa ula saindur ba hakari Israel kala de bandan kadar jai ki Israel bad menda u Jisu udang pinbiang ya ka kadar jai
Bad habau Jisu la jid kadar ngot ki apostol udang penne udang penbiang ya Kito ki balaja. Jisu ulawan ban wad ya ke balaja. Jisu ulawan ban wad ya ki nongpop. Jisu ulawan ban te temai ya ke jutang batimai. Batni iwai pa iwai badu bale. Badai ne kata kadau Jisu la jid kadar ngot ki apostol. Kadar ngot ki apostol, kadar jai beriu, kadar tylli ki Shillong, kadar tylli ki Shillong kaba ki wanra Shaphang Ka Jingglong JONG ka Shillong ublai. Habangi pe ya baro kadar ngot ngiyayu, baro kadar ngot don halaka JONG ka Shillong. Halaka JONG ka family background, halaka JONG ka Sngewbha, bad kilale ki kam, kat kum ka Sngewbha JONG kat kum ka Shillong JONG badu Jisu ula perlong kawai yaki. Petrus ngilate Bakhuid ulang kumno, Yanis ulang kumno, Thomas ulang kumno, badu try ula penba yaki. Ula penjanai yaki, bad ula perlong yaki, balong ki sinran jango, bakongo yawu, bashashkor yawu, balai ya kemon jango balai. Dena kata kadau, balong ki balai ya kemon jango balai, wanada bangi don laka JONG ka Shillong, ngila balong ki kuon jango balai, ngila banyo ya ka Shillong jango balai, haba ngistang ban suti de bad nangsan. Bad na penkalai na Ka Jingngeit. Upay Paulus Bakhuid ula penihangi ya ka lendi, ya ka lat ka lendi. Kumno ngilaban perlong yala de ya ki kon jango balai. Kadba ngistam ban ya imbadu Kris ha ka mensiam jango da ka bashayalam da o mensiam Bakhuid ngin sustam ban yo isuki pasuki ya ka Shillong ka basini jangi kastam ban kala sha ka Jingmane. Ni ha ban pinsuti dia Jisu Kris ha ka Jingduwai ki jangi. Lese don giba domrian, don giba bishni, don giba Shillong namar ka Shillong marau JONG ka pop babunjai. Lese don ki bas ngusi namar ka Jingauria JONG ka pop. Lese don napadeng jongi ki bas ngusi namar ka Jimbra ye ka do. Lese don napadeng jongi ki babitar sla ye ki we. Don ki batarai seniolinder tai yengi baro kumno ngilabalong kumu Kris u Paulus Bakhuid kumba ulayo I haki apostol. Habakila ya imbadu Kris, habakila syang ya ka Shillong jongu Jisu Kris ben suti de haka Dohnud ka mensiam jongi, habakila stang ban ya ilad ya Jisu ban nangsan nang roy hapo jongu, habau Jisu la stang ban penkalai yaki, kaya ka jia, kaya ka balajia haki apostol. Ka kadar jai ki Israel kala stang ban yo ya ka dur kadar lemba ki apostol. Utrayu Jisu lai Jingkren yaki, kilalong ki batalat, kilalong ki baduna harukom, kilalong ki apostol kilawad burombon sin, kilalong ki apostol kila domrian, kilalong ki apostol ki babishni veye pat, kilalong ki apostol kim shimla don gamensiam benyet libon sin, Henry lemba Jisu Kris kila kilalong ki rikoid. Minda ngibaro ngidon halaka JONG ka Jingduwai. Kato ngidon ne yam ngila ne yam balai luida kane hoi 6% ngila balai luid haba ngisha ya Jisu ban suti ngi haban vengno ya keti JONG ka Jingem jongi lese ke Jimlin basuni ke bela par keleng Lese kumbawangu Paulus Bakhuid nisnga bonsin ya ka bor janga parte ya ka jingi kai janga parte bad ni kamber ni penyen nu jor ya lade bad ki beriu ni pe kumno lada ngalang kambha banya uta ngas ngauhun ngape ya lade bad ki para beriu saudong jongi bad ngan on ngalang kambha namar ngalong uberiu ngalang ka beriu balle kam tusta ek jingya seng bad ka Jingduwai
ngalong kaba lebha yekiwe ngamju kran kumba kran yekiwe de kunda ladapi persyang ban penyenu jor ya lade bat kiwe bat ngalong kam bhashibol kam dabyang nginum poisha beneng Henry niha benang kemid syawu try syawu Jisu bat keli ya lade hadukat no ngalong bacanai hatong adon ne yang ke Jinglong jong Ukris larang hoy ngalong kam ya per ben ya utau beri kata ka beri ngamjule kumbale maka kamindoi yang ni nginum poisha beneng laseng ini yo burom kam yo keburom kamba banyak itu palat ya kato nginum yo Henry hakano ka dor ngilaban penjanai pe dia Jisu snab dia Jisu saya uban rong hapojangi saya uban trikkan hapojangi ban pensutte dakata ka jingisene daka jingir daka jingkoi bangin stang ban nangsan nang he ha ka jingir ha ka jinge ban nginum snap shu yakiwe habangi ko ban snap ngin snap tang ya utrai habangi don ka jingkol ma ngin kille ya utrai khato kane kalong ka bawan name nena ka partay ban ngin sestang ban yohi barabor ngin yai da ka ba kongo ya ka sur jongo blai sur jongo Jisu sur jongo men siam ba hapo jongi tenginum bakala lendi ladang is ngap ban ni penyanu jor bat kiwe ngin bakala lendi la shai une uburiu un ino ya ka jinge la shai kata ka buriu kan le ki kam pojai te pensa dono ya ka jinge Joby ujisu umju kala namar ulang uju menin menda barjunom bor kane kalongka lendi nagabindaja ko himen ko para hagane ka sngi kadba ni puson ya kane kentin utrai tongindwai kotrai pelong yang akam janai pelong yang akam koi pelong yang ban berat load ya ke jing senio na ka jingem janga kumba ujesu ula iarap ya ke kadar mod ki apostol ya ke bakendai ya wu la do jingin kumu Judas haba ula kendai ya kata ka jingai la jungu Jisu ben kala ka ba mod ula poisha dujak kane kalong ka jinglong jonge boreo bakendai ya Jisu tongin sange support ban pediang pura ya Jisu aga jingem jongi haga jing tonot jongi haga jing tona jongi haga jimpa haga jing shitom ke jongi ko Jisu ni pediang pura ya me wan Pynkoit ini wan pensle ini daga jingkoi wan pelong yang ini kibala swan haga jinge kerko ini pensle ini ko trai enya ro ya utrai Jisu Christ Jinom la jinom amen. In pla ya ka Jingngeit ka Jingngeit ngangit pa ublay upa badan bor baro unong tao ka bening pat ka tindaw padha u Jisu Christ ukun pa marwe jumi utray jumi ya ubala kuna umensiam Bakhuid ya ubala Shaphang Ka Maria Theisotti ubala shale bain hapopon Pontius Pilatus lasana panayabu ulayak latep yabu ulakia shakibaya hagasni kabalai ulami padne kibaya ulaki ushabene ushang shakamon ublay pa badan bor bara namda unman pat ban bishar kibayim pat kibaya ngangye paumen siam Bakhuid hakabalam Catholic Bakhuid haga jingya silakiri koi haga jingma ikipo haga jingmi pa kadok daga jingim bam jikul amen. Ngin siya ka nang Joby ka nang balay spa niyo kundi. Lay spa niyo kundi. Shinem St, Jisu Jesujan, Irahami Kupan, Najin Ayu Kukawan.
Jisu Kristus irame koka la Jingayut bukawa sowan ngilong ukris hakem hakem hakajin cinta menolong kawan baba Shimepat Shillong Jisu Kristus irame koka la Jingayut bukawa Toya duai ko himen ko para baga jingkenia jonga ba jumpi kallam ka bapriang hon ha oblai upa badan bor barra Go try playing Jingmane JONG na buta Jingduwai Jingduwai ni dalam balang fokus Sngewbha Bakhuid kopa ngikin mau buram ia ka kemi jangukun jamme u Jisu Christ kadbangidang penkare naga binda ka sngi ka joga ai ba ka jingyo binda jongi hagene ka jingkenia kallam kom ka jingtarwa bam jekut hame da u Christ u try jongi Amen u try undon rengka bat pim Pynkoit Mathew to kan thiu ya la ki Dohnud Jingkren St Shaphang nginai ngu yau try u blai jongim Ka Jingngeit Dashisha kalam kabasham hak bat kabade kadeti jangi bat ka jim pene miyangi banyara yaki kamba jamme haga jinkin tiu nam ya baro kiri koi bat kamdam kadbangidang ken mau ya Ka Maria Theisotti balakarko ban pen bana ya ga jing spon jamme kadbangidang ruailang ya ga jing ruai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam karau na bakucha bakur kaparte But mela priyang yaga jingisune bakar hai jame naka pateng shaka pateng haba mela kami yaga jinglong rit janga shakri jame mela ai hangi lemba janga ya Nongstoin yaga jimpene miyangi ukun jame utrai jangi u Jisu Christ lemba jangu ka kinhon jangi angel kamane yaga buram jame but kamen hakama jame to ai bagi sur jangiru Jingduwai kinia sobat ki banyar wailang daga jingkamen kagba ngipen banam Haganega por ka bakentan tam wanra ya baharo ke jing tumo champi rengga barga jing terwa ka bapela terwa nado ka Dohnud utrayu nam pensle ya baharo kita ke jing terwa champi pela terwa ya Ka Iing Ka Sem ya ke jing don kam champi haganega sungi kat bangidang Pynkoit ya ke jing pen krai changi ayu trai nam pen yohani ya ke jing pensle
Jimpen Slemen Siam. Pangilagi kun ki badap da kasap kepong juga mensiam Bakhuid. Balagi nang yalap. Balagi nang penkia mensiam. Nang penkia ya kamet kapah juga berayu. Da ketin jangi, da Jinglang jangi, Ka Iing Ka Sem jangi. Bau trai nak pensle karhai ini da mensiam Bakhuid menta. Da shisha melong Bakhuid ko trai. Katamay jong Ka Jingkren barra. Namar kata ni karpadi me to Pynkoit penkantang ya kini ki jingterwa jangi da ka phah ya umensriyam jame kum ka je halo jangi bakindup kelalam yani kamet batas nam jangotrai jangi o Jisu Christ hakapor baladino yabu badala ka mod Sngewbha Ula pediang ya Ka Jingsha shitam. Ula shim ya upu. Bada ka baing mu yame. Ula kedia ya bu. Badalai halage sandran u om. To shim. Batu bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti. Naka benda jumpi. Hagaju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baing mu biang yame ula ya ka hala ke sunran u om to shim bat di na ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri janga SNAM janga jang ke jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi banaga benda ki babon ya ka ben map ya ki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngam Kosna BAKORDOR jangu Chris, to Pynkoit yani, to Pynkoit penkia yani, to yada yani nau bamen nakakalam. Ka Jingmane JONG Ka Jingngeit. Namar kata, ngi ke pen menda ya Ka Jingngeit ba Ka Jingmi pajung. Ngi tarwa hame ko trai au po janga jingim, ba ya ka kuri janga jim penim. Ngi dai ngu aidem namar melanyu yangi ki babbe ban yang hakama jame ban shakriya me. Da ka bas ngeveret ngi kar padi me. Bangi ke ba yo benda hakamet ba ka SNAM ukris. Ngilom ke bala penyatale kawe da umensiyam Bakhuid. Token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priang da satala ka parte but to penjana ya ka ha Ka Jingngeit Reinhardt bado Francis upa Bakhuid jangi Father Ansem administrator janga diocese but baru ki lingdo but ki rinia token mau lemro ya ki himmen ke para shinran but kinde ki bala yoti ya da ka bakarmen ya Ka Jingmi pa IT ya baru ki be batoin jangi but kum juru ya ki mensiam ba play bamdan mano but kershan but duai kiba sakud ha Ka ding Pynkoit ai kinang yo jingae lembaga ne ki Eucharist Bakhuid ben poisha bane badia baro kibala klat no ha Ka Jingngeit sune jamme top dia nyeki shaga jing shai ka kama jamme to yesune yengi baro ya baro kini ki kon jamme kiba pen krai naga benda ka snika jong ka kemi beneng jamme ko Jisu pensulai yang ibarat daga jinai ka batimai ka sap ka pong ka batimai ka Jingkren ni karpad yeme
Kenamba rengkhat bat Ka Maria Theisotti Bakhuid. Ka kami Sngewbha. Joso Bakhuid korim jaga. Ki apostol Bakhuid. Francis de Sales Bakhuid. Bat baru ki Rikuid. Ki bala pen Sngewbha me pateng la pateng. Ngindup lang ki babbe. Benya ben dalem ha Ka Jingmane jikut. Bat bangin ra bat pendan buram ya me. Da ukon jamme o Jisu Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hamayo blayo paha badan bor hake jingelong kawai jongamen siyam bakoi barro kaburam bat ke jingero junom la junom kohimen ko para tongin duai nagabenda bahara ke jingai ke jingkat ko duai ro nagabenda ke retreat center pangindup laban syakri kam janai Baka bor try kan nak try kam lemba kan ega center hake jingim jambun mut kikun babon mut kikun kan kala ka bamut bakin nang ya kendu ya Jisu lemba ka jingela lemba ka Jingduwai ka bangi pelong nak ega center kopa jangim ba hapening kalong ka tui ka teng jam kan wan ka hima jam kalong ka mon jam ha kindo kumba hapening papa yang ibn ha ka jimbang jam ka bahala ka sni Bata map yang i kering kang jangi, kumbani rungi map yang kebeles new yang, pada pada lamp yang i syaka Jingkren St, Henry top light yang i naga basinim, top light yang i kerpat kotrai naga Jing seni barok, naga Jingpang naga Jing shitam naga COVID-19, haga Jing spoon jamme, toy Jing sub Jing sign haga sengi jangi, kenamba naga Jingarap ka Jing sene jamme, nilai barabo naga pop, bangin yo Jingeda naga Jing jar barok. Kat bang idang ap kemilen dia ke Jingkren Bakhuid pat ke Jingwan pa jong nam penim jongi u Jisu Christ. Nama kecune bawa kaya, kecune bawa kabur, sinam. Kotrai Jisu Christ. Me bala on haki apostol jamme ke Jingsuk ngai happy, ke Jingsuk janga nga ai happy. Wat pede ki pop jongi Henry yaga Jingngeit janga balang jamme. Bar haka Jingspon jamme, toy hakaya ke Jingsuk Bar ka Jingngeit le kawai kat kum ka mon jamme mame uba im bar uba sensha junom la junom ka Jingsuk utrai kandon barabo rengkhat bat pi dapta ka Jingngeit utrai tongin yai markeli Hakami ukul lambro Sngewbha hakami bakit na ka pop jang ka partai sakito ke bala kharsa ka jing khawai jang ukul lambro kamet pada SNAM jang Christ kan rianga syaka jingim bam chikut Pediang yang Jisu ke communion mensian berdua jarja.
Kotrai Jisu Mela Jidiangi Mela Pelong yang iki kunjame Mela Pelong yang iki senran jame Dahan Daga Jingngeit Daga Jingkoi Kotrai Iarap ini vai Kibala yo pedian ya meha kene yo kirish Bakhuid Wan pendima ya kemen siam jagi Ya im badni ko Jisu Pensuti daga Jingngeit ke jame Penhe pensan yagi Haga daga Jingngeit Bangin long ka Jingngeit be jame Haka kor ka buram Haka karan ka kana jagi Haka yarkiyan jagi Haka Jingngeit kristan jagi Pengalayang ko Jisu Pendimayang ko Jisu nakabor jame Palanging ikikuan kiba janay Kiba sashkari may man kapar Pynkoit penkiaya ka met kapar jangi Haba may wan siya ka jingim jangi Ngidang yo Pynkoit jingkia Kakiniang haga met jangi kan pet Kakiniang haga parte kan pet Jisu biye Shinti Buddha ya bara ka jingkala jangi menda Ay boring ni Jisu hallelujah 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 Potrai Jisu ay boring ni Jisu ay boring ni Jisu ay boring ni Jisu Pendemaya ni ko Jisu tau tamaya ka met ka panjangi Karko kardo ya bara ni ki kon ki bashimenda Ko Jisu ya ka jingdamo jangi ya ki kon ki bayale ya ki exam ki ba aap ki rusal jaga interview ki ba wadi ki kap ki ba pang ki ba shitam ki ba tiaha ki hospital ki ba linga mensiam ki ba Sngewbha ki ba Marway ki ba don haga jimpang ki ba bon jai kinang yo Pynkoit jingya haga bor jame haba me vansha ga jingim jangi gidon ga bor ga Jisu haba men ven jinti yani gidon ga jinglai loy ka Jisu hukum ko Jisu ya ubamen pan pet nonani hukum ko Jisu ya umen siam bamen pan pet kranani ko Maria Theisotti ya silem naga binda jangi ko Josu Bakhuid ya silem naga binda jangi ko Pynkoit bar ya silem naga binda jangi ainginang yo Pynkoit jingya met mad ben siam hallelujah 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 Jisu baye pendemaya ka longing langsem jangi penslaya ka Iing Ka Sem jangi daga bor jame Jisu hallelujah 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 kotrai penjanaya kadbangi dang rakhe ya ka Sngewbha ka Maria Theisotti la chai ka kadbangi dang Pynkoit ya ka ne ka Jingduwai prasni ko Jisu penyorangi ya ka Jingngeit kar hai halo jangi abangi longi kon ke badam daga bor jangi mensiam Bakhuid hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 to ngin nia Dubai kotrai ngirsa kemen bamela ai hangi ya ka yo kirish Bakhuid da kabamlap sa bat kershan yangi hagelindi shaga jingim bamchik yarap yangi kibakin ma borom ya ka Maria Theisotti hagene ka jimpen kare naga benda ka Sngewbha janga bangila banwan shisin ka benyo benda haga Jingkawai bening janga jingim bamchik da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka batim blay badan bor badon karkuyapi uppa Barukon, Badomen siam Bakhuid,
Ya lesuk ban penbana ya ke kubar babah jangan try da ke cingim ke jumpi ko himen ko para la syai ke sengi kalau ke sengi ka bakar pang kande ke sengi ka Ka Maria Theisotti pide pen krai ba kumbangela pen krai pan naka ya ke jingai kerpang piru piai ke jingai ya ka bat kan sapin yo happy ya ke jingai kerpang ka jingim mensiam jani Rupa cini lahani kalau kulit keteng sungai, kenal iman sungai, kenal kaman sungai, ada bawa kene, lain minta jembang sungai kepada sini, pertama ini adikah sungai, kemarin lima kita sini, berbajaran sungai Jingkren St, hendak kepada ini ada sungai amen, kubelai kemaria kepada Jingmane. Juga dapat hal berkuih hal Jingkren St, pada berkuih sebab Jong Jisu, Maria berkuih ini Jong kwah yang minta sungai kiba, minta berkuih siap sungai amen. Kau buram hal kwah kau pun sisi berkuih, Mara kau ramai kau menitong cinta kau Sngewbha Shillong amen. Insyaallah nabar ars pa ni po ars pa ni po Jingmane